non bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama kadi on bisirilla moɗon enen gandi ɓoyata musidɗo meɗen ceerno Djiby Dia so tawi tan mo yadato ari ewa inchallah taala enen paɗiɓe tan ndeɓe paɗi so Allah jaaɓi en calmini noon ceerno Djiby Dia keɓe mo kadre en calmini hawa ewa jarama wallahi yimɓe dañi yimɓe ɗiɗen jogiiɓe fayida hen kadi yambaɓe tawa tiɗɗo tan ko fula ko wayi tina ɗumɓe men